Nabakoba ofisi yetu njiro kwetombeita ku Rugomba Ntunyamwingi ahabikwatirinde ekibira ekya Bugoma Central Forest Reserve ekyari kushoborera ngu kishemerire kurindwa okuruga hantahirizi ari kugira ngu n'ekyo buhangwa cyo mugasho munonga ahihanga izane tugamba nti tusooke tusimbe pillars ebiratujja kubitereza bwabwe zimala okusimbibwa ngo oyina ekyapa obango oyina claim ovayo noga mwasimbye pira wano nenze nyina obuwandiiko banze mbadde ku ttaka lino okumala ebbanga bwe kino tumanye ekyo tukigonjodde tutya naye tetusobola kugaana kutaasa kibira kino nga kiggwawo. Minisita nashoborera ngu ekibira eki kitungire entahirizi nyamwingi nk'abantu abari kuhingamu na munonga abari kuhinga ebicoori abari kutemamu emiti ey'okusharamu embaho hamwe n'abari kwosya amakara. Tukimanyi bulungi nti 2023 minisitule yakulemberamu okugulawo boundaries oba okwelula empenda okwa Bugoma Central Forest Reserve exercise yakolebwa nebanga yaggwa n'enkooti n'ekibadde kibulayo okusimba pillars. Era tukanyiza nti yadde waliwo abalimira mu kibira abatemamu emiti tusooke tusimbe. Nabakoba aho naho yatahesabitemu yonka ab'ekitongole eky'ebyebibira kya National Forestry Authority NFA okuba basimbire empagi y'omwanya ogwo. Twagambye tusooke tukireke mwe muplantinge pillars eyo bijja kujja oluvannyuma bamumaze okukola okuplantinga pillars kyetubasabira nti mugamba abantu bamwe bakole kibakirize. Stewart Muraguha omwebembezi Executive Director wa National Forestry Authority ya Hamza Minister ngu empagi ziroho buruho omukanya kace nko kumbye erisho nibaija kwibyara nko kubaragirwa Minister. In having a solution to the problem, because whatever goes on, even those who may be doing things wrong, they are all blessing them on our head. Wherever we pass, they say we have finished to go. State Minister wa Public Service Grace Mary Mugasa yajumirira ekikorwa ky'abari kutahirira ekibira kya Bugoma Central Forest Reserve ari kuhabura ngu aho naho omwanya ogwo bagwamuke. Obwire buno emitego eimu kutema hakabaho abantu abakozera ki abagyerekeseza enyuma ekikumanyisa abantu ab'enyuma bakaba begesibwa okusinga itu abagenzere twatunga degree twatunga na doctorate abantu ab'enyuma abalekera emitego bamanya ngo obuhangwa kikulu na mbere tuli bakutukira amagezi. Godwin Angaria ari entuma ya President of District ya Kikube hamwe na Peter Banura mkuru w'entebe ya Katana wa district ni yemwe bashoborera ngu orukiko orw'ebyokwirinda rwa district rumazire omwanya muringwa rurukwitana n'entahirizi z'ekibira kya Bugoma Central Forest Reserve. Zuki amani tutaga nakyo kyangu ali mu itaka lika kibira amuna hoyi mashuga omubazi kya lero tutandikire kufuna kandi tugenda kubyara pillars itaka lya Bugoma Forest doza roses zibairemu kuba challenge baire tamanya ali bakukanga ate abantu bayingi nebesereka tukora rundo hoyi mashuga rundo tukora nanka MZ. Haji Mustafa Zaidi chairperson wa MZ Enterprises kandi otwire heihi n'ekibira eki yasaba aba NFA okurebeka ngu bayireka kurungi ensharosharo z'ekibira eki ekya Bugoma. Okayondi businessman tokwijja kumpa mulimu kandi okwijja kumpinga obula kubanga omubere ebyo bizibu byabo baitu kutonyera abantu bayingi waitu minister ipira zijja zisimbwe ebindi birazoka hanyuma ali yakukomplaininga arayesotingira mu kooti. Ensharosharo ez'ekibira kya Bugoma Central Forest Reserve zikabanza kwigurwa omwaka gw'2023. Amakuru aga gasha kwa Gad asaba habwa Tayari West omuri Masindi.